gushimira Imana yo hejuru. Yego. Nshuti yanjye rero aha hari isibo y'abana banjye nawe. Yego. Bose ni bene Odraogo. Ariko n'abana ariko harimo umwana wanjye nawe. Idrissa, mon fils. Idrissa. Vous pouvez donner 2 pas de l'avant que les autres. 2 pas en avant. Levez voilà. vos bras et donnez. On salue tout le monde. Est-ce que tu peux saluer toi avec la main, s'il te plaît? Levez. Approchez vers moi. D'abord, c'est bonjour. Comment vous allez? Que Dieu vous bénisse. Aha. Maintenant, nous sommes devant la belle famille. Je suis venu de la part de notre famille pour essayer de demander votre chou, votre chéri, qu'on puisse nous offrir. Ils nous ont accepté. Maintenant, ils ont envie de vous voir. Comment est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes le vrai jeune? J'en sais. Passons de là-bas. Mubyeyi wanjye iyo nkoni mwese ko tewe ko atayimufashije de ngo tumuhobere. Tu veux passer? Ngaho rero nk'uyu mwana wanjye namwe Imana ibaha umugisha kandi murakoze. Ibisigaye ni ibya Lion. Murakoze cyane namwe reka babashimire cyane. Umusaza Karasira tumuha amashimeshi cyane. Tuzi ibiganza tumushimire. On remercie beaucoup le représentant de la famille Ouedraogo de nous avoir apporté Idrissa pour qu'on puisse le présenter à la famille. Alors on va demander au reste des jeunes qui ont accompagné de bien vouloir également saluer les cas de Teninam Genatwe Abasaza. Baturamutse turacahana imbere nta kibazo. Lion wamusubiza inshyimbo ye. Wamusubiza inshyimbo ye. Byongura inama we yamuba hafi. Parrain. Pare yaba hafi y'umukwe. Araje nawe araje. Abo bose ni bene Odraogo. Reka nsaba abo muri protocole badufashe abamaze kuramutswa n'abasaza dutambuke babereke ibyicaro twabateganyirije byiza cyane biberanye namwe. Turisaranganya ku mpande zombi hagira abaza hano n'abajya hariya ruguru kugira ngo tuze kubihuza neza.
Impondo zivuga urwunde very important thing that Paul abantu reveals. benshi Because many people, abanyarwanda especially Rwandans, tuzi ko kugandukira umugabo ari ukumutekera, we think submit to a husband is just cooking for him, tuzi ko ari ukumufata neza, caring for him, ariko birenze ibyo but ngibyo. it is beyond that. So Vestina, Imana iri kukubwira binyuze mu ijambo ryayo, Listen, God is talking you through his words. gandukira umugabo wawe nk'uko ubikorera Kristo. Submit to your husband as you submit to Christ. Mu yandi magambo, In other words, Idris niwe ugiye kuba Kristo mbere yuko ubaha Kristo. Idris is going to be Christ before you submit to Christ. Dufite ikibazo We gikomeye. have a very big problem. Igihe kameme nababwiye ko ndi pasiteri, nimbivuga mwumva impamvu ndi kubivuga. I told you I'm a pastor. Please Hano listen to nabonye me abandi when I bakozi say it. b'Imana ndibabaza bari bubyumve. I also saw other men of God Dufite here. ikibazo cy'abadamu muri Kigali We have a problem of wives in basigaye bumvira Kigali abapasiteri kuruta abagabo who babo. listen more to their pastors than their husbands. Badamu ko mutangiye kurangara mu ndebe, Please look at mwebwe me, mwaje wives. umugoroba mu ndebe. Look at me. I'm talking to Dufite you. ikibazo We have a problem cy'abadamu. of women. Iyo pasiteri aje kugusura, When the pastor come visit you, itazifu nk'Imana it's yagusuye. as if it is God who is Ni visiting bibi, you. oya ntabwo ari byiza, munyumve neza. Listen to me. N'abadukurikiye online ndabizi bya social media, munyumve neza, ntabwo ari bibi. Even people who are following me on Ariko social media, nimba listen ushobora to me. kunkorera ibintu njyewe nze kugusura utakorera umugabo wawe, something is wrong. But if you can do things to me who is visiting you and you cannot do that to your husband, something is Niyo mpamvu wrong. abagabo banyu benshi badakizwa. That's why many of your husbands Muzi are impamvu not badakizwa? saved. Do you know why they are not Nuko saved? ni mwebwe mwakagombye kuberera imbuto, Because you are the one who are ariko supposed to be pasiteri a wawe fruit. wamuhinduye Imana.